Beloma Island. Oy, malungil son mararugul adre belaw kuk masbil tun in mertial. Tial to bet program era la afternoon. Campaign program ra Senator Mark Rudimch. Mong mereka suli mo tun in mereka suli man mo ko spare kami kada. Mo da dur adre belaw ma ranga sila Michael belaw mo. Kung da sa understanding tilwa si kau kata ada si irrelevant. Kamla mo 4 terms ng senator. 16 years, maadaro ka din tingin wasing what ala ada Mark Rudimch. I see. Mabay swakal dakol open rin niya kasi may eskabi na question kung das Miguel albangalil belaw. Yes. Mo nged kuk tingal sil version raw. Nga kul edon mo adulteron mo lo gamang. Yes. Akum da sil ko telngarba albangalil belaw en alsils. PPUC. Oy. Ngara ul deswam la PPUC ma solar panel ma partner ngi yan adre belaw ko na didiya kangaral. Happen mortir mandir kamaling na rogol tori. Oy. Das will get it self PUC. I see. Oy. Well, can see Mr. Yowet Toriga, Maldimring Asuda Matete Alma TMC. Naka Marco Orbalau Rudim, Mring Asuda Matete Alia. Hensin Mortegi del Grima, Gerala PUC. Tia man mukatatal issue. Kunda sa tangara ong hea in monmut el al long tri matal olvira kalulaw. Abangara ong hea olbiling selek dimensadra water and sewer. Il mo sa isro ang tibing ko sa bakla. Ay kagitale etiale mlaria PWSC mo sa isro mora tokas mo PPUC merge a water and sewer lo ngela dengi na kabalmentet mo say. El algo kada sisro el ang na so iswa tokora solar ma el mo so isro PUC independent power producer. Question position kasi udale mal deso kasi tia mlamo ngaria triyo ko ra miscommunication mal misunderstanding na drong lela awal telol bira glulaw ma omso de la piwa ma PUC selbol wai sil kam bornya ambiguous lom so de la toy ar adrablu mora warndi I see. mang agumuntra adrablu dire kan mo question ask a question na saying kada mo ngitra adra PUC ma olbira ko lawn makataktik tiar tokon moraro kul adro klalo tiar klalo tiar PUC klok tiar be klado el altamak understand na sa committee la senate amras mo uliron mo kadera more information lo tlo mo taklat kalo ura tokora lu matokora a solar desert tokora solar understanding nga kasi say 20% tanga private independent power producer lo sispring la PUC ya PUC gider di pass ang sel cost mergi de ngari kel bukka overhead cost regin charge mong in the meantime ang assume na mo ko boss aldas ra gat tolol live ka gross om ngiwir am so de la PUC mapiwa and then punito sa medo sa te ala senet mo buk lutur langal alen no tam taiga rogul information and memo the west el share mo adra blur bela rogul ra bolo man sa adra blur ti agid rate ra adengi segi da position ngari el ang wal kora madriga dra bol blak tak la segu ko men sangi lang Ela amom das hotel PPUC solar panels ma agarro. Mla mos el mo tokoro ingara. el tamen sel solar wal ngat tiang et tapna sim la mo rem tamna katali bo ngi adi issue sel wa sel savings el negida achieve ngi seguida dorngi tra adra PUC la sel lot bri bol blok tak ma adra blu bol mo ultra biletir seguida unda ser bekla ada orenga segid emil segid Nindira albori. ela seguida geda logera adra blu la sen kom langwa bil remiu la nya ablam save ala la alu set 20% ala la dei ser el tien merio na ukti 20% tel power production ma fuel cost sengane savings sim lamor adra blu etiende udlea kunda sa kadangara renewable energy o ngungin di at the same time kunda sa ulubang get tel trot solar masing motriba mga taara la alu Angel wai say. say gidya understanding nga kamang akmanomon man nga say gidya olngit la say la sumang maral wai say ebol blak tak smoothie mar adra blu le tokil adra blu Tendong abil wase. Tiya kita energy charger raw. oy Tiya kita aral alu. I say
hindi ka kami der rabil was hindi tiya kita ber may nasirila. A solar. Ngari nga rooftop, Why say? ito subadaw. Yes. Di ala sel ngar sen. Set 20% ang again. Se ala di ka bol ultrok Why ra say? pwede. Lego lang sa alda dura, dalawang liumar adra house ma tial governmenting. Teswal morba. Say kita. Soal beral tiar rogil lolong gila. Even though kung nulu, legal wasing meri alo betiang maran morba. Det kolngite udre torbiong asing mon tra ta tori orgidra president whips. Ndre kal lutto da concern ngi mag agidre kal share the social concern no ase tiangara umde gidan morio orale. Muntiro da set tora pio ma piu sim la awana ma ul ma mon tra president tum lo stop ngi. The soal so sibi. Say gida mang unda sin dakal alwida senator malas marit tian morsen maral uro tren o ur. It's not about politics, it's about the saving a consumer from being unfairly charged. The service da kanung. Say gida kung das ngar alila piu si dire kan mga klise ngar alila rekla adal realize savings based on that promise. Elang nga aku di adal mga doon nga kam to si tial. Ito po na state rin ayangan. Yes. Ang install ra bulurang ayangan rogil mo solar. Why say? Makugero tiro si mangla mo ara abiling sir kumiyo. Dia dim lawir ra PPUC dia kalungir ra kamam. Hindi ra kan sel ara aluum ka ara alu. Ara kondo si sim. Hindi ro si sim. Ni aboy gara do di $3 ra dengiringi. Ekme de $70 ra aluul. Muti abay hindi dimlakal consumer tel alu. Hindi ka doon ngayon. Kadang sales service charge. Hindi yung sisiwa ang koreor ayangan. Gila del kora di kung das aurora mrae. Ngal. Say kita dia kadang gila mal support ra fusion in clock lede. By the way Mr. Tobio ang aktor ng tra adal Lorenz wa adal PUC marangal gado ra PUC aseng ay got mal ka close issue. Issue ada kadang ra PUC as a whole. Denga ka udre dire kalomes tekan other PUC man na improve exactly. Tekan other alignment. Hindi kan mata dengi sila sa sayod. So we gotta give them credit for that. Ma customer service ako tum na improve. Adi tal problem ang domen sa ngi sel billing omngu ra sen ngarkay sel savings ra solar. Kida ka round mortgage. Say issue. Exactly. Other than that the PUC is so far is doing a good job ra. Tidak matatinggi. Hindi ka tal to mondara. Oh, I see. Di I get power fluctuation. Project el government vela dim la dil PPC nilo. Mlor murtiner merdel vela uluasin. Badungwa solar panel ma rogul to ma. Igda ngel wasit tial sil salme ngi do marngi. Why say? Malsum ngaria panel rablik. Why say? Mangkatra dengi rabli ma marak medel angara hotel basent. Personal meter ako, net metering. Okay. Ako mda sa beklada, understanding el tira na kumda si tial, lalo ako doon clock lalo. Ay siya. Agirel ka trak mong ararak mong ger, di ako dil tam sa other, ingirel meder na. Biler ka. Biler ka mong other ka mo understand ro asi. Girel wise. Okay, di akali. Sige ako na din better. El atara, naka omodengel wasit til kakal mo. Partra Solar, the Senior Citizens Organization. Why say? Mumlan niya proposal ka mamamlora Senate ma House. Edimlakal ko na mo, nga niya, abis uldas maradi question na was. Kada makarang solve rin ay kamama, aladi ang ngaran makasakar ka mama 3-4 years eh. Beto ko tigal mauad la morsil tarabula. Di ay gabi ul di ka kami msis ba. Kamal ko SS mas civil service. Oh, ingit to lang ay makarang mo di ka problem lang. Di na kagil problem pan makadira problem. Why say? Darto mo ko madre milyon la. Abul sir wala rin aksis. Why say? Ay kamal de serious udah selika SS ma civil service. Ay kamal di mo yora priority na budget. Lasay kung satu rep tan mo lang national among tel arala la budget tan me rep tan ukul boli trege ang mo bagi kar adan ay gamra nga social insurance mo rangi dilaan sebe man mo net benefits sebe mo contribution di at the end ng giran nga rin mo support tan mo adra balung
el udlang mal ubeng namoda kalurior makuk magigre la adma government takuk mos help pra adra balu agunda sing at mal socially responsible kider that's where tuk masaw takan kol adul gyung madan magduk mos take our part takuk help partir le telo marala di maran meng mang katokwa dire kal kaukat kla sol itram gegre la adra se kala dire kal mungulran kolad maran mong man kolad dire kal gargip klo mesa se gagi morul man gegre la adan me kul ben ugere it should be a beneficial cycle makadmal mol malakay share kasaba aklan moving forward kut muklin maran betul matat sige da kul da circle gere ay kamal di mo yor priority ma se adan remula la lebe ti morira la adan di omonguru shit tenge moru tiang akunda sil dire kal dia kal fail there has to be a balance somewhere ang adi mo order a priority na budget Yan ang araw da suya Marcel. Ay siltilobro hacia presidente mla ko yuya. Alu el meriol mortirge. Mani agora recordo mo tangalilo as. a pension Ma ela sige da dire gisang manda da sa pero gamit ta sen at sumang ngaringin may wangara condition sa ngi tara magara mon tau tri wat gisang tim saran you think that's about it mang spare detail and understanding ka ko di way ka mamilsara news. I say malwasin promise sa tumon nga siya okay an sumang komon nga siya wangara magara mo re trengi ngara gi mo change sa amam increase our retirement age ng ngara ngara reform magibor ngin leng tuwa no basel mga wala say gi mas committee ang sumo kom karang okay ela ka dogera adro bulura bulo utokara to koy tetya kom ko ngin morgi leng at the end tetya sumong impact adra bulo kung mas adra bulo tira all told the swir mo tamo ko ngin Aigal margol tal Sunday. Oy. President Whips ang ara Honolulu el mo dura other Palau. Yes. Former President Rimosao ang ara ko masayban mo dura other Palau. Yes. Mitirigem Mlamo dial problem ra other Palau mlamo dia ko din taset the problem lem tirgay gid el other rogul betok el other mesel ting ngara TV mangaral lo ngara gal rally dia kan understand ra standard of living el gid ngara al sela ngara ul sim gid o sigid el dedo Kal tok lang gid lamong dir ko part ra a decision making el gid ngara al sel I see. Era interesting question udreleng ngani abu dangalil direct lo ra government kureng sa tagal bebira ala ta say tamu marura blong ringil na decide and relocate tia dir few days ago I see. eda ka dir ngi malmut bebira gidan mot mokkertir to lang mang maldi moyora kamnatal obora komem interview tagal bebira gidan ngala outside nga graw sa reasoning ra rekla ngani miral mo siga te aldan ngani lo frustrated ra system to miral Muna sandi ka cross sodir din direct follow self question al wasay tragat plan al mut na return as residents ngani amok tegat tin mermay ay got tol issue di ka ba mo se question al kasi trang ngase girel dictate traba senkyo by constitutional right and in separate claim relation is regulate travel le blura Taiwan asumo como senkyo con kidem el fly mo la Taiwan mo senkyo lo determino senta orus travelum tokar ada de udren ngara kaya krel belau tamal beto ngara o de madanil basen and I bet you udre abo mo gerati mo surverti tokar tira respectfully to the fair and other sen kami wasen kyo mutagas gumanda ka effort mo siga sen kyo they will not make an effort to vote mang agundas wa effort is being made locally instead from the outside yang ngani tel guk testal nga outside mal ngani ran dira sorin senkyo matadi tirel merni tra absentee ballot ask this como commercial other campaign ma outside then it's a local effort to reach the outside mo urchetil wasi bam senkyo le toka nga outside ka kamal ma toka baby regif el ngarsel luase komkuk ngarngi agi different more it puts the question up in the air kasi tiyak question ng
Muraling drop tan more again. I think that would be the mulwa iseleng. Rulia candida sirbelau. El motakay. man motakay. Motakay limis. El mo accommodate adel diakal hara tax. Makauk kita akan sunera. Why saying? Mong yes in to mesra. Dia last 3 years. Ya government terbela mle upgrade reform. To spera term reform. Why saying? Tax PGST. Why saying? Mang dimlek kiu aklangar lagi terrogul mo. Marbela aklangar kat amla mo meringan mo tourist maklangar ka umrang lan may mang everything amle ngilas adol ni. Why saying? Hindi tirgal dia kal affected tiagid sigid partra Cost of living. Cost of living. Tabelaw. Tungila cost of living ngila opportunity ra government terkier ngi mang siyangara hindi akora solution ra government si tira ka makarartil kadi accepted as they are because ito baby digi. Kaya sa tingin kung sira ako si Saka so many I got one bit of program from you ako si Saka lang. Was saying no taxation without representation. Ano bang representation by taxation. Kung may buffet dia mo, dimlak mo ba? Dimlak mo, ano ba mo? Dimlak mo inner ka. Inner ka. Era sige it's a dilemma eh. Kung nga entitlement, ada nga representation by taxation, ada nga contribution. Era adura bluraro mahuriping together ka champion ra remittance and mara gal volume super quantify ngi. Kasi matera ludo da losis wala. Alokat economic. Oh, meron ngalgir maadrabi. Oh. Mang awon masel awa huriping at champion ra balik payan sa marogol itra remit ra makluludo del wal nga sa motherland. Kung da sa adra lugar am labit advelar segin. Esel bolon ngi tangi subay ga syartir mablurir makluludo del remit ringin mora bluraro. Ela ka direct ngi government ra blur bela sa direct bod identify ra sing tagal nga nga outside direct contribute me so is ra economy ra blur bela. Neng tagal adal to dam sisi abad ngi sisi lo rio mang Agundasan direct close to trela saying kadamaral betul sen mo identify litiang becomes very costly. Then at the end ang kada top drogul mo kira outsider Palau e gore hire foreign adan mit mo tempted dislocate gi this place gi igi dang assessing kul giri. Chale issue ra reapportionment ma se ali se de mal abuna no se godom terar ad. At the end ka using kulong terar wata. So mga siya mo dang litiang Exactly. Secure given. I think it's a question that needs to be discussed more. Then mo mal mo smoothing. Then directly becomes an issue of fairness. Kada ba yung malawar adrablo sa sumwani so mila adotaut malmotaut and spell mo kloro liro sa tangar outside. And dek mo blur bela sa akra ngilla. Ngilla al motaut and being enforced then. Istra ido mo ba to kala na ngaral mo Ulmarada mo bala hindi mo sawla hindi to den marana. Kung nasa siya tramal issue. Self frustration mo no. Rule tra other mo tired mo. Di again, bakal more saying, kaya siyang kyo unang moklo isa na outside ang magida barad. Lengil nga niya effort, political effort, tan mo magida barad saying, agim ro lang na claim to marmarbe klad. Yalam lagan dia ka other. I think they will not make that so much of an effort. Election commission na kam lang mo to ka sa sel black vote at dit mo sa labak sen. Detta tralom reader ngimro accountability. Lega before and tadi ludra ada mo. Chegi the issue mo. Interesting issue. But interesting. To baby rigid dia so adal gora. Oh, I say. Question ra identity tirma. Loyalty hindi. At the end of the day, kita angwa bring la service ra government mergi tira kira umila service in society. Why say? O le tell tax and tell Brahmin tax. Tia tax sa consumers Mang rogul ada nga inatira assume ka harara goods or services. Hara dengi. We're paying for the services and the goods. Mang kung dasang at the end together push issue was saying representation by taxation. Ginagawa nga feel as saying At other boring nga inert. Kung am not mentioning lang alam mo kasi niya head tax sa idaan. I see.
at least maulwa bari awdal bulu ko malbayatan way gigid ka mla in rakaul ngalha ngabalaklen at least ngarnya collective effort to siguro ng sila balwag ya lagi udole ka quick karni selo aseng singgola sel wadi omok peota to ko yung mol motial bulu mol mo marketing rak mutrawat angi ya bulu gida ro wadi mo oiter giren mo Ja, saule Rudim ang beto isu nga kandi nga madngelo sa kami kapsin ka mo sa tara. way say Komol ol taw dusu mo. Kami the borsel PGST. yes sir Mara makara akum dasong jakal question si tagida the reform. How do you reform it? sa tel PGST Mara dasong bredela PGST makadim le kyul. Mo sa dringil digero lele lakto sa dringil tia di barado marbe club di. Ela tida kuma isu nga PGST udlen tiang adim la kalot trulle la tiang am laringin uldas ra ngara mong boy ba tia de kal besel to ne V18 V18. the chance na klen mo PGST ndi tia sera last lolbira galulau enguk nel conditional which was called the policy based law na sumun da kam bora tax reform da sa mong sila kon milyon help para ulur bela ora to na yes mong therefore ang segi da lulus pairing in vehicle al losis be e kware was why al conditional asay gilo da tax reform mong mo ming usel nges an akla balun man al adsinsa basically bela am le benefit that policy based law based on the tax reform otherwise known as PGST. Hindi bebira ada ko klosa ni to kilometer sel maral do that yang uk mamasado na sentir. Ako nga na sila sen no. Kami ako plamo claim mo sentir agin no tiang amle ADB PBL loan. El base ra ko economic studies sentir eul maskida sa kamore telo sa tiang makara more hindi ka mo ni tungo sem reform ra tax kami. That's it. Hindi sum nga bebira das talad mo sen no tiang makara tiang no I'm sorry. Adim nakat part do raw lel ko ba tim la am ngat tiang am narsen main tiang tax system ak na mitringal scientist udre letral kan bin sana last lol bil na sa kami the board tiang mga kami raise a question was al legit concern ni giril mari ang neutral balance ringi those are all on record masel sumar adam mo politicize na si tiang kalang I'm sorry ada kalwa said adim nakat part do amne part of the law saying it's a conditional law it require how law mesa review a tax system dakan send the tax udlay ar adam la obes so expenditure side ra tax commodity tax mo ko di kal dabar ar adam la obes saying tegi omes kal ngisela dabar aling mam na ingal dabar aling gam na mo sunge matkung mo di kalo mel ya gudang sa sayang aning mo tobla shoban mo close Mang prison mo kargera adra shoba sa how are they doing? Wala ikan amirtin. Ya morning sa ada dinga dimsa da sitawin no kami bra atyale ground level. E mo kera ad. Ngungi kami makita kami. Di kamera ni udlay PGST mal otherwise known as VAT. Amne policy based law na sa album Amerika ang tri lolbil. Yung lodaras mong will carry over al government ito mari arim tanong tri matrawi lang ginuro belaw so sa drangi amen drangi uk morselom das uri tegid da blood income goring dit yadim la clock clear tamne clock la outside the mel so meru lir morsel so why se tamne ya task force rangi by trata mal bonia temi invite to get now alert yang tegel da politician edim na drongi am lokobos raw the swir Hindi mo nakal sel recommendation. Alin di mo netragi the private, edi mo netin mo awan the swir. So that's the story behind it. It's not about somebody's politics. So politics at rural sel mo kitral magul. Maragulat. At the end the attacks ang siya mo kodongin CRT, siya mo kodongin PGST, siya mo kodongin ABC. Andi tax di tax. Tax na plus, tax minus ra. Ngosura ipangem. That's it. Di mo yun as how much. Are you willing to pay how much tax? Tell tariff tax. So ang inflation, nga niya cost push inflation. Ang so mga tax ra imported the cloud at siyang line. Ang tax niya 250 plus a 10% ra value. Inflate ra price.
sales tax mo ang pera dingil kara a PUC plus 10% the same mo government I get tax mera tel PCST design collect tax la other rogoy malatul sang la why in to the budget call in to mo sel olbi our politicians ang modong akla si okay lagi o meeting mo ang tetelen so basically tel system collect tawo other rogoy lotong tel budget politicians ang modong okle wayar adra bulu ase okay agi o ngel muski mega ludu dam ya kami ter adra okatilang okay kamu amin mer kamam kabi we decide for us so basically that's the PGST Okay, mena ka tapos sige dito ko refund. yes Mara ulde suwe melgiri tigel bebi rar adar kier belau dal adar belau. is there a refund that thing Elo urion mal bringen pay tax. E di kan wa imon refund. why say Ako mesi akora equate nim tigel kuk adar belau. Kuk tal pay tax. Ikira ngod blu kesta vote. Tira au sisi pay tax e volte na refund india. Ako mesi ngara humanitarian cause. why say Mara os ngebri. ako mesring insensitive issue laga daw spare tigal ab mga kauk na ulmak no travel nga niya reluctance nga kalulub ay gagidal to ablo sige sel tabasul la equitable fair mura human mura ab regardless sa other get why say mang siya malungkot makdila talang aklela mablil ma make sure ang safe environment ring orior e more may you know at a certain cost this kung tumuro der si siuluri rawan langwa tukri lil kuk mongot ong waswil nga rangot rolen maybe adi diungil this kung madi outright tan masaging tan maskal mutum ali tri reli mora mereka mora redok masay diak tiang amo assistance more kami hindi kan makita ko lang sa adra makita ko sa adra talbulu ding aku kalbol isa dang aklan mang sar bebel adra ngot bulu dre ko magkikita ding terga adaw spare mang lagi daw si krole lembre erngin rulin mo tapos ukara rulin mo tribal guk mustra incentive ng akla sen o mera buluman ng tiagi ta Hindi ma dengir ro. ni ro ko man nasa ala odoy ma ondra dum dire ko tibro ko bekla Pecha gitu tunga 10% ri. why say hindi sel provide service dire ko impact ra macro impact niya productivity Interesting subject rin. Ako di bring it up lang gora makita nung kultural man. Maging more than 50% ra labor force belaw. Adra ngo bulu. why say Isir albo loro sa refund. Sir 480 or something. Hindi mla katatil mo imo. why say Ako o Mr. Ngilo sitya di kalungir ra ba adang oklo maklang ara no bulu ke belaw. sel wal dis mo sa lilda as well ko omising yang merit since man di mo other tel bulu siya oy kungong siya dakdom tor ngileng sum siya man help para other tel bulu nga subi Exactly. dis ko adang bulu ko omising dis mo sa lilda leng tragal adang bulu udre dakal lo si siu ro ko aling nga mera certain skill level mga nga tiag skill level unda sa kadire kan mauwi de omisik ta si tragal si siu india ka aling nga madu daik sang mga nga Maria tokta, Maria sense. ada yang ariar manse maria malun sumulong ya kung das yung kaya dalo mes tel Liverpool tol si subarngi kasi gida kadar mo trangarang I think siya karam lamo urgent le kung das yung malbatlo kara adal applicants met mo adia kalben mel tragadi men ngara service hindi ka provide ra productive production Tinga service mara. di nga labor di mo gedit yang mo paitil amrong di aling kita uspera al modul adra dengi modul adra ba Specialist. al modul adra cement triga kita da usperti Oh, I see. La modella se del morisei. elan Das del morisei. elan mo last gimit ro adra ga to man tok triga med so di soril di madam datana el adra di certain el bulu soril lo stawang direct mo questionable as tiang maral modul ger tiang cloud urior uduleng Oh, I see. Atara amal kung daswing alibang belaw ela alsins ang makitagar. oy Kada akbadngel wasya or bilang lula ako ra
mlem sisi angrel o rimra presidente luase. Naboringa ba sa director, boringa ba sa director. But in duration of time mla last 10 month or two, atraksim lamer bela medanga 360 grams. Paisa. 360 grams sa bukor ngara $360,000. Ibukor ngara 360 bela isiksik ta brainer ti. Paisa. So unas dakal ko emergency na mo gedel mun morari. Das mal lor udale. Lek sira tutela la udale la kal ngaringi yang. Oh, I see. Again ang bakal mortial appropriate lo daw de allocate taw da sang morger. Oh. Budget agilo se also terrogil problem. All assume this most quadium breathe ya other ngaram la front line ala ka staff full support. Ya kung deres hindi ka demoralize ra. Ngarinya wanda puigul ko do ringin order ra atrabasyo namo elol marrak sugra udel agora nguk mas tele mas akla udo del mortagal de silis lo que dira udel ungor omgit ni tere mas nga kan makatatal ngatya nga makarang mom saular ngun masya production ring ega last to 6 years again di mo musa di mo dakal tutalen Then dimnav gidri terrogil merba. a private ada asben Atra government ang last rogun dimnal minimum wage. utulung ari Certain amount across the board. Yes. I see. All the way up. Yeah, minimum wage more Private sector. I see. Masuma kami 450. Yeah, boss ka 525. Ika angal mo 5. Engge di For 5. example, engge di 525 mo ito tarmo lo. Malu kamle boss 450 ada drig series from 350 terminum is on set click mo 425 akadir ko 450. Engge mal loling ito asin sebet telecom balin maska 75 cents increase adan dia. Direct adirect for da kombaling. Like for malo options ra employee. Why say? The outside world. Chele clock to tell other like kado nitra government as mo orte kallo madakang sel mo abil government trigger rogo sel tax reform na outside and men oin setra audaso tara tetrela tolu gra tax ndakal mkitro das ndi kame o tu tela setang malwang ra bode den mo other tel bolu undas clock to tell segi da to apodungin masangan adil ka kaya nga das mo kayo daka de moreng sma abot to yung galal ko yung na Maria problem ra ay ka rogol tukol maklog tukol namer belaw mang. Kukti o tiya o singaw ma reporter. I say. Di ka dungil suba tukoy. Say kita malo udala. Klong. Klong rogol tuka awal di railroad mo tukoy. Mo man ng sonda ngi titihan mo ar bulu ama kita affected ra. Why saying? Awalnya ngani aku peblas mani aku melakukan elala kami mo tokar ngi di the pass di the pass ngi mauri ulan di asuma ngara dulu alle baseng ka ere maule di pass ngi maule do ngi I beg to differ ya hal de kita ngara madam bom ko kalbu uli senator mong beklawar rakal adra blu agiril ko mesra performance evaluation tel morngi November 5th performance evaluation umalu auditing. Yes. Auditor mo si tangaragiril mo, betul mangaragiril di kay. I see. Oleh kado kita tera adra blu Adra blu expect sa performance productivity. Saya makluk tu trel. Ya udrak trel kalau tu nasir adra blu giril be reminded malu kado maklat kertil wasen got rungiran ngarnya adadu rarogul tokara buai. Why say? Leng tiap klok la adra blu sumarnya discussion about awan our dashwing girel waisel ndak rogul ada de show the swir ngarya omes ringil go war teler magaram at the end the democratic system yaul avlola la olbi la mo konge la majority decision mal atid man swada sumtum akonga are 7 out of 13 esem atoy even though ngana 6 lom to din la kaldo aset solid mo naman tial blu ay bukti ta luwak kada sa correct taw das well. To the debate ra Audacio. I see. This sum kada ada mo discourage sa debate ang ibang mo kara
Octubre tala adre mo tawda the swell. Gegi da bai giro lo mes ngana sengram tilan moreng sa. Ngaram timel dul the swell. Dul di swela at. Okay. Anna se mal blaktak lo senga mal bashal lo mal kotor oreo mo en guktra to ye. Un ngaria kudu laula ma facilitators mo. Okay. Sige nga siya ikit do senator ma dik ngigol mertiagit. Yes. Front page ra tiabelaw. Yes. Agumda sulwasing niulaw de swila rungura arbelaw ki. Why saying? Ilang area front page ra news. Luwase arada mlomo siya amadala tuang ra timilo siya tuang ra George. Tingol ay. Siya nga top side sing PIDC. Why saying? Why say? O sing kariya siya suguma George lo ramla oiti akmed lerul boyri المساودرة عقبالmente ma PGST. Kita rin nga siya presidente was misinformation. Elang na mo niya tamarabo sa mura. Amador Ablila George. Story. Siya ka makarari. Wala Ako political argument ma political nga lang aka understand rin. yes. We can debate as long as you want to debate. Why saying? Di celebrya tamal di kalungod ado. Abo na. Ang abo na nga ako os ngem gilan sir tiyak na makara ton down na ngilang. We are kadam na ito ay dong rangaul mo matara boy gil maran me omdas sa kain ay mira kumam. Tara dira sa kaukti ultra the sweet. Why saying? Kam ko ra. Suya que udale ase tregal unda se sombolo korngi tregal mut mo number 1. May say. Ya unda se bal blata klo ase akuk ngagal adra blu olingi klo ase tregal terul do bakan klo ada. Lo ba mut tel do adra number 1. Agil atto da tigingir olingi tra adra ro gui. Umola penak malak. Oy. Ebol bom trigil lalak la. Ebo da kakul ra dolongole. Elak de lak kal mo encroach ra a safety ma personal space ra ngidil other more to malu bang ultra the swell ya gunda swing responsibility tiltero lo tawada sisi el tigingir en mara rogul adrir marogul adra wai mase melak da borsegi deleng ala adra bela udle ngod ka partra history tel bulu albega sometimes ada onda se seng ungil do mga ramam aro ada malo ngito se lak da borsegi leng arogul ada de ngaringa albangalir ma alangalir mania barra dra the swir ma rogul toin da se underestimate ngi dila mang asu mangaringa alwi dra da sunguk no ara adal mo aiset al atmur graul da so wil lag da borsei ko graul da so ga sei wil at top da tengia la candidate number 1 ma candidate number 2 mortel go tangar babul drual se top da tengi malgora mal ada mi ga sei emo makat kertira se melak da borai ga gidlom rule respect each other. Dere ka tone down regal di personal attack al una senda kal help rabela rogi. Desel domes ngani ukmal mo yang mo personal mo kaduk ngito asen. Me the elevate the discussion on mora a topic ma issue. Mo sweden mi mok to kay tuet aldaso. Edo libre na sen what's is best for the republic. Agunda se ya ko tutelen. By direct ko ngitra blabulis asen. Kada support la bulis mal ngarinya sabil help al direct al di tera ga gidol ombro holitam the report ma bla bulis man lol mon man bolong ilpo prevent ay ga gidol Kaman to the ombro kaman misaule senator Rudimch. Ay di ako na dim le issue so adottat chergi. yes sir Me pescate ele mem campaign. oh Sumani ako at tingin mo ada bela rogulen. Atay mateme dendi. yes sir Ginang buko mo tabi bira time. oh Akmargel was a continuation of question and answer amorgi ra kapasengay. yes sir oh dak man saule Orgi wala ngar ko. okay okay sulange Mr. Toribionge ay gale issue embrace a sensitive political issue agundasyo a rogul candidate maru ala sarmatu alwa girel willing to face all told the swil girel de
Belak mo campaign Nada. mga ang klega margara warbalau rudim number 25 ra mortel walot ra allo November 5 mga kan mark warbalau rudim orni tra support masen kyora rugul adro deng se o message program ya isu nga kagagi de udlay nga ka mal sera sisul ang yan basadak lo me elagi you as my witness all demand accountability ma transparency masel lebe o ma gidik tokoy en so kan message mo rep tra secretary em of in morsel given mori en at the end de kan se da ka lo udre kan bangay kru lo kan morsel lo gero lo mungiwen after that in politics and man suma a merit sa tell valid of course as suma sel kyo morsel given side and then we're happy it goes that way ding gas lo mesing awanay e da ka de debate tanga karngi e gulumon man mo sen diak tias el aklo always le cost benefit da ringi man sumungil ang ngungil at kuklagan dia Ang alam check and balance la system. dia check and balance system ulang blo giral ngari akunda sharo kul alaad marokul tretara giral ngari make sure ngari ngabud um diak at spela absat lela adal bakan istrang idil adro badru le rabwai malu andro le rabwa balung malu bektisi la batangen actually udulang ka anti bully anti شاطر مسا عدل لاقل مؤرا abangi dil ad le kau makam gim gegala buga gim madangal kausel ampai kale itu kala basket mangarang ya kablo lom sab aklar big ma ulum mal toka bui kon me follow ka ulen kasob akla adal itu ma ama lamom ta ar basule gadok spe aru bugu dala boil wai sing usa sumong mamadak tangal gem isen me gim sab aklaw albora school abol madak tinggilan ngani ad sob akling albora idil playground ang idil ngarak lela olbira klula kum da sungirel direct alwaising kire check and balance executive da kada sung tawar ngi tadi make sure was common tirak la le tiaw al blue rule of law it operates under the rule of law sigidam basically say mal do dara kampena kasi ulmun swakala orni trate alal mutul mo nga say it's not about the politics it's about making the right laws e ol tirak le ol taw ngukla kan san man mo oy tura imong ano to e uktilo di si adi magasain daan sbel gel tapsul le blur bela wak aklok der beklaan rangel gotum sisi mo rangel gotum itut man mo odal man magereng se yid ya ku misring so adro mesa tapsul bro le live freely ra blur ade ule mong direct so adro makak wa seng sen mo lo nging adam ran mo maklo man magereng ran me Bola katol mon mal kakul ra long le tra maklo man magereng leng etiende ko mol te keda kala politics ma tel to kala dala ya adam tamal namang ko ko adile ka dikap ko si kamedru temutul mesat tel bolu it's really not about like gale te keda kap mungrang edo tamal la bolu sel do men singin ko bral bugul sen dia tia ko dim lam atto ko magi te digar adamang Dia kamal misaule rudim e akum dasma Senator Rudimch blood witness ringira ikan merkul tu elon merak. Dia kalau mesim mera klau merar ngira toy. Sel sumo meral was setiama 2 + 2 = 4 and dia kalau suem sim ngia Rudimch el mo 5. Akum das wala ada bela respect sel guk maldika. Mak kumtera tial blae respecter gaur se ikid. Diria kalau ngiter ada bela rogul wase. Olbira kalula namotru matei maradan. Egirel tru matei maragarongselat. Dia kalau tru matei ngaringa tru matei gausele mat atel gausele mangarang. Kirel tru matei ol ol tau deswir. Kita di ngatia matengel wase. Rudim atau dia deswir. Selom dasuring malmalta atto drangare sel olbin mo ol matengel wase. Gatara ad o spero sing mal soal di motita toy di sei yang ara del daga to sigra ad morgi mak kumter kama me bringa sulang akum dai kal opportunity guk tidak ada ul waisei maklo gul mora ad belaulo mesra sel mindset regaul wase tiang ngara magidil mu mo sin kiro di mandir lani alas tiltingi me omdong indi ateme da kumesna museo na mai nafel Dak man sole Mr. Tobyong
Maral, tial beslo bil maral, may mo 15 al adal. Kakaraw sa ada, tuspe etin mo so is, magadirek lang ito ada say, magadirek lo say, do siga ada ngariyaw da swir, spek mo da swir, then da agad madak mo da swir. Kada encourage the olbira lulaw mat to kay gagid to media, tiya ya bas yoringin. Kada mo da swir la to luldason molla, da agad mo orabal mo madak to da swir da sitil ang ngilong maknit. Leng atakaruro lula mo makitrebela wen mo kantil roguin. Mang ngaka silmolo ko niya 2 + 2 4. I stand to be corrected. So many other made proof na kasi hindi kalwaysay. And then I will defer to you. Hindi ka problem. Hindi ko dito tanga si tilim lamo dami dito lo mo. Mang leng sometimes change raw the so because Adam is successfully convinced nga. Mang we have to be flexible. Dire kal based na dira ma facts. Makadolong trabeklado kasi bon makloran dia trabeklado bon ungilo reng sa lomes. Ayel information mo agak lang siya bitang mabitang. Era may omega decision leng affect trak lang araw mong. At the end aso makadili lu kung malebe ko team lo kriemra le diring sa bitay dim nak mong sa bitang. Umak ng team le kamira le dim nak amreng sa tol. Marso mo ko krong siya adal ko malmala tra adal dilu tol gire. Edim nak mo ko tiring siya adal lo mer ka makita tol. That's not right. Leng guk deny ngaring ger tara ruga udel mal rasya omodo para toy guk maring omodo para oles ger ruga kam namra atrong le den ger trekat pat tara mal respect ni udreng waseng sipel mo ra suma ada di mo ko kita to indire ka dakal sa lungil leng hurt traad mai gat tokor olbilan molla ay gat sipel tong malak lang araad mal uben kut mok lak lang araad mak tolngi reklom kakka adra bulo asitel dro aldro olbira lulaw Kung itra adra bulo bela oy ngani armut mo presidente mo tau tralla dia dia olbira lulaw amo mo mok lalla al bolor tau al bol presidente gere lor tau tam marsuma adra olbira uktin mo ge da lo grang ge da check and then endrekal tiamuk tid rogui endrekal swen mo ulat terminal belaw kam poda da ge da ni sewe endrekal swen mo mok bulo bela mo sel dom da selungi ge rogui ngakawan brenga sulam Mr. Tobio ngartel te alra. Dia appreciate raw the open answer legal question sira. Ati MC rin. Agi mala gira ba radra bulu. Dia kumamadirekal part ra dissemination of information. Yes. Kasi adal guk ti do okle ada do ito res. Michael Lola Michael Lola sometimes yung maring retira. Ang wawat yan little opportunity. I say. Mene trabes trana kalgo kome sa igil. Albo nga dira adal bela makamsula raw deswem. Yang nga umaklat ka dito rokul wasitial. Tukubet si program mama. Program ra Senator Rudimch. Lingi asmriya dirgan mulmut ilan mil November 5th election. 2024. Number 25. Number 25. A number ring. Jamo besa al volte mena senkyo. Mo ngin mililt. Al sumsuis wala ang deswin tara. Todo nga igagita de order blado. Umosibel. Pimerise man bringa sulem komando sa hotel al. Nga ka tial program niya mo malumol mal ang erung edel. Sunday kuk mo subel catch up mo ra next program. Yes sir. Hindi ako mo besa ako singer elon maklok. Esel Palau Entrepreneurs Program social media, Palau Media Council. Host ra forum. Argo siya. Argo hosya rogul ramo senators. Akap singen tetedo bertir, tigabatok. 26. Baklugen tetedo bertir. Ako das yung club gol de tunin. Masum lari akarmiul mortir akap singen lakan madong. Insip mo akapsingak madingin sa tawo ay sang clear ma ading wartir marogul toy umusum edel uplift ra politics sa belaw diakal boringa tamarabo singi di marala udas palmasaw ni Rudimch Ay man sauli udre. Thank you. Sula. meigo ko man suda